Bayabro, sini India ni GDP sekangsi 2% down thangjak. Aro ni bisingosi tabok amahai bima rok fayi sini Indian economic tebo down no thangai tongkha. A economic down by only government simi effect engala. Jeng student noksi kebang effect engnai. Tamni hinke government naro rangsi keringke bo baike sengno job rinai. Baike sini bangai ketal job create khlainai. Aborok no tui wan sogino Indian government Prime Minister Narendra Modi kaisa PM Care Fund hini khulogoi jeng joto Indian rokno chubachu sanka a COVID-19 disease bai jeng joto thansake lorai khlainani bagai tea PM Care Fund fo jeng joto no muchuk khanke je mansak rang chubachu ruwi manu a rang rok bai Indian government 21 the lockdown no je borok kam khaimanliya chanani bagai rang kerika abo hai poor family rokno evake garib family rokno rang chubanai tei hinke COVID-19 disease by lorai khlainani bagai bwskang step roko rang phanangnai tei hinke a PM Care Fund ni kokno first khanakeno Bollywood ni actor Akshay Kumar chubana ni bagai joton che sekang ya prishepka haike bo Twitter tweet khlai saka je COVID-19 by lorai khlainani bagai PM Care Fund bo 25 crore rang chubanai hinai tei bo joto Indian rokno bo chubana bagai bwskango ya prishanani koikha Akshay Kumar ni akaham wansok nunanugoi Prime Minister Narendra Modi bo tweet reply roi shaka belai nu kaham joto Indian rokno sini desh ni kaham ni bagai je mansak chubana ni faidi hinai Akshay Kumar ni pore hinke Bollywood ni actor Barun Dhawan bo bwskango ya prishebai tweet khlai shapaika PM Care Fund bo bobo 25 lakh rang chuba churunai hinai tei bosaka Maharashtra ni state government no bo 32 lakh rang chuba churujak hinai a COVID-19 disease by lorai khlainani bagai tei hinke yang comedian Kapil Sharma bo hai no hai 50 lakh rang chuba churunani kokno shakha a COVID-19 disease by lorai khlainani bagai thik abo haikenu Tata Motor company hinke 1500 crore Kotak Mahindra Bank hinke 50 crore tei India Cricket Control Board hinke 21 crore khaiye kebangma kotor company tei borokrokno a PM Care Fund wo chubana ni bagai bwskango yapri shefka tei bayabro norok sini desh ni bagai sini kaham ni bagai jeng joto thansake a COVID-19 disease by lorai khlainani bagai nung muchukhainke nung je manmani a PM Care Fund ni bank account wo rang donation khlai manu o donation khaithani wo kuno tax rokbo tanjagla tei bayabro noroni kana gini wo kebo Tripura saro a lockdown ni bagai samuro khaimai angai rangrokni chubasu sankangke of course nu borokno chubasu runani khlaidi tangai hinke o sangsaro rangno joto borokno ajewo so bobai baksa hamari ajinani bu serengdi hambai babrokno ane o video no paithak jora nai tongmani bagai norok salbrumno Kokborok scientific te educational amazing fact 99 muskangke ane o channel no subscribe khlai redi teo video no joto Tripura sane orobu share khlai redi norok no belai ken hambai